Le comment ke ithi oMakhanya basitshela ukuthi inkosi yoqobo uzonda magwala full stop. Ukuhlakanipha koMakhanya kusemalini full stop. Manje thina esingatholanga lutho zizobalandela ngaliphi oMakhanya full stop. Okay, so njengoba ama-sentence emathathu no full stop bonke okusho ukuthi kufuneka impendulo ezintathu. Okay, oqala umusho uthi oMakhanya basitshela ukuthi inkosi yoqobo uzonda magwala. I will never turn from my words. I will never turn against my words. Kuneqiniso la izolo neqiniso la namhlanje. Iqiniso la izolo linqotshwe iqiniso la namhlanje. Iqiniso la izolo li-expayile as soon as we exista iqiniso la namhlanje. Iqiniso la izolo bekuyiqiniso la ngempela izolo andukuba kufike iqiniso la namhlanje. Iqiniso likhipha iqiniso endaweni yeqiniso. Lokhu ebengikusho izolo bekuyiqiniso lami la izolo. Ingakho ngithi I will never ask for forgiveness ngenxa yokuthi iqiniso ebengilimele izolo likhishwe iqiniso engilimele namhlanje. Ukuthi namhlanje ngimelele leqiniso akuchaza ukuthi izolo bengimele amanga, cha, na izolo bengimele iqiniso kodwa lelo qiniso likhishwe iqiniso la namhlanje. Lokho ebengikusho izolo akushintshile ukuthi nje kuphela kuphelelwe isikhathi ngoba sekukhona kwanamhlanje. Iqiniso la izolo li-expire uma kufika iqiniso la namhlanje. Ileyo ke impendulo yakho number 1. Number 2. Excuse. Ukuhlakanipha koMakhanya kusemalini. Uma ngabe izolo ngikwazile ukukhuluma iqiniso ebelisatshwa ngalikhuluma ezidlangalaleni wonke umuntu walizwa. Ngalikhuluma njengoba linjalo wonke umuntu walizwa walibamba lelo qiniso. Umbuzo uthi imali beyidlala yiphi indima ngesikhathi ngikhuluma iqiniso la izolo. Why kungashiwongo ukuthi imali igcwele amasende kimi ngesikhathi ngikhuluma iqiniso la izolo. Yindaba ningashongo ukuthi ngiphiwe imali noma ngithengiwe ngeqiniso la izolo. Yini indaba uma ngabe iqiniso la izolo sel expire bese kuthiwa imini othengiwe kanti iqiniso elilwa lodwa lanqobana lodwa. Mina ngase ngiba isubject. Njengalokhu nikholiwe yimi izolo ukuthi bengikhuluma iqiniso. Nanganginameka indaba yezimali ezisemasendeni nangangitshela ukuthi ngithengiwe kodwa nakholwa ukuthi bengikhuluma iqiniso. Yini esiyenza ukuthi manje uma ngabe namanje sengikhuluma iqiniso umahluko ukuthi sengikhuluma iqiniso la namhlanje hayi la izolo. Yini ke indaba elinjani leliqiniso ekuthiwa liphuma ngenxa yemali kodwa elinye iqiniso kungashiwo ukuthi beliphuma ngenxa yemali. Niyazibona ukuthi ningamambuka. Niyazibona ukuthi ningama hypocrites. Izolo bengikhuluma iqiniso nilukholwe ningazange nithi ngithengiwe. Namhlanje sekunzima ukukholwa iqiniso la namhlanje sekumele kuthiwe ngithengiwe. Akubona ubumbuka lobo ubuhypocrite. Ningamambuka. Ileyo impendulo number 2.
Number 3, manje thina esingatholanga lutho sizobalandela ngaliphi oMakhanya? uMakhanya akafune kulandelwa. Ube ubani uMakhanya? Umuntu olandelwayo iqiniso, akulandelwa uMakhanya. Njengoba ngisho nje ukuthi iqiniso lilodwa liyalwa, ebese elinqotshwayo liphelelwa isikhathi, ebese kubusa leli elinqobile. Angifune kulandelwa mina, iyodwa into engiyifunayo, ngifuna abantu balandele iqiniso. Ukuthi uZonda Magwala uyena inkosi yoqobo, iqiniso ebengilikhuluma izolo lelo, linqotshiwe, lihluliwe lelo qiniso. Iqiniso eliphila namhlanje yileli elithi uZonda Magwala akasona isilo soqobo. Isilo soqobo inkosi uMisizulu, isilo uMisizulu kaZwelithini. Ilona-ke iqiniso lanamhlanje lelo, neqiniso elithe uma ngabe lingena kwi-test lanqoba. Alikho iqiniso langempela elingena kwi-test lihluleke. Iqiniso kumele lithestwe ukuze liqualifye ukuba yiqiniso loqobo. Iqiniso elinqotshwayo akulona iqiniso loqobo. Ingakho ngithi bekuyiqiniso izolo, namhlanje iqiniso ilele engilikhuluma namhlanje ngoba ilona elinqobile. So ke impendulo embuzweni emithathu ilezo. Uma uthi ungabalandela kanjani oMakhanya, why ufuna ukulandela oMakhanya ushiya iqiniso? Ngoba iqiniso lithi isilo uMisizulu isona esihlele esihlalweni esiyisilo seqobo. Yiqiniso lami lanamhlanje lelo engihamba nalo futhi ibanga elide. Nansi-ke into kumele uyilandele kunokuthi ulandele oMakhanya. Landela iqiniso. Lithini iqiniso kuwe? Akahleli yini uMisizulu esihlalweni? Akanqobanga yini uMisizulu empini yeqiniso? Akanqobanga yini uMisizulu empini yeqiniso na? Akahleli yini uMisizulu esihlalweni njengesilo na? Nali-ke iqiniso ekumele ulilandele, ungalandeli oMakhanya. Ngibonga ithuba. Danko.